Danas je Harunu Samedu divan dan, to znači da im je šta? Rođendan, tako je. Sada ćemo izbrojati koliko Harun i Samed imaju godina. Harun i Samed, kada su bili mali, su bili šta? Bebe. I šta ste onda radili? Jeste jeli pili na flašicu? Jeste nosili pelene? Nemojte klimat glavom, recite lijepo, jesam. Jeste. Aha. I šta je onda bilo? Jeste onda narasli veliki dječaci. Jeste li? Sad ćemo mi da prikažemo koliko je vremena prošlo, pa da vi porastite ovako veliki dječaci. Važi, hoćete mi pomoći? Hoćemo. Hajde sad zamoću vas da ustanemo. Nemoj dirati, divna ti je košulja. Baš vam je divna. Divni su vam košulje. Hajmo ustati. Ustati. Da vas pitam, djeco, šta mislite, šta je ovo? Šta je ovo? Lopta, jel? Kako je velika ova lopta. Šta mislite šta ova lopta predstavlja? Šta Mirza predstavlja ova lopta? Ovo je znači zemlja. Zemlja. Ovo je naša planeta. Hajde sad stavite ovako svoje ruke na zemlju. A šta nam je ovo ovdje u kutu? Krugu? Šta je to? Sunce, tako je. Kada zemlja jednom obiđe oko sunca, vi ćete vidjeti šta će se dogoditi. The earth goes around the sun. Zemlja ide oko sunca. The earth goes around the sun. Zemlja ide oko sunca. The earth goes around the sun. Zemlja ide oko sunca. Hop. Zemlja sad i dalje ide, ali dok zemlja jednom obiđe svoju putanju oko sunca, Harun i Samed su od beba narasli. Narasli do te prve godine, odnosno porasli su do prvog rođendana. Stariji su za 1 godinu. Koji je ovo broj? Jedan. Pipni ovako. Ovako. 1. Reci 1. 1. Ti? 1. Tako je. Harun i Samed, 2 cvjetića mala, slavili su rođendan prvi s mnogo žara. Sad ćemo upaliti ovu jednu svijeću. Znate li šta je ovo? Ovo je šibica, jel tako? Ovu djeca ne smiju nikako da diraju bez odrasli, bez mame, tate ili učiteljice, jel tako? Ugasimo se. Tako. Zemlja ponovo ide oko sunca. Evo još jedan krug, da moramo izbrojati koji je vama rođendan. Hajmo još jedan krug zemljine putanje. Tako, ovako. The earth goes around the sun. The earth goes around the sun. The earth goes around the sun. Pogledajte tamo, šta je ono? Šta je ono tamo na sliku? Torta, da li ko zna koji je ono broj torti? 2. Zemlja je drugi put obišla oko sunca i Harun i Samed sada su slavili drugi rođendan. Je li im dobra torta bila? Yes. Pipni ovdje. Broj 2. Tako je, pipni ti ovako. 2. Tako je, broj 2. Rođendan drugi divno proveden, Montessori, torte, svaki komad pojede. Kada ste narasli i imali 2 godine, jeste onda prestali da pijete flašicu, mlijeko iz flašice? Jeste li? Ne čujem, recite.
Jesmo. Jeste li naučili da idemo na tu, da idete na tutu? Jeste. Jeste onda postali veliki dječaci? Jeste. Jeste se onda lijepo igrali kockicama? Jesmo listali slikovnice i čitali priče? Jesmo. Hajmo sad da vidimo šta je dalje bilo. Zaboravili smo samo, znači pipili smo ovo. Koji je ovo broj? 2. Tako je, to je broj 2. I sad ćemo upaliti drugu svijeću. Eto ga. Hajmo sad još jednu. Zemlja mora obići oko sunca. The earth goes around the sun. Zemlja obilazi oko sunca. The earth goes around the sun. Zemlja obilazi oko sunca. The earth goes around the sun. I danas nam je taj dan. Danas nam je divan dan. Harunu i Samedu rođendan. Da vidimo kojim je to rođendan. Zemlja je 3 puta obišla oko sunca. Broj 3. Jedan po jedan, hajde broj ti. Tako je, broj 3. Broj 3. Koji je ovo broj? 1. Koji je ovo broj? 2. Dobro si to zapazio. I ovo je broj 3. Broj 1, broj 2, broj 3. Sad ćemo upaliti 3. svijeću dok pročitamo poruku. Sada već veliki pa 3. dočekali, zamislili mnogo želja uz pregršt veselja. Sada ćemo upaliti 3. svijeću i dok palimo 3. svijeću, hoćemo svi pjevati Harunu i Samedu, danas nam je divan dan. Jel može, drugari? Ajmo. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Harunu i Samedu rođendan, rođendan, rođendan. Živjeli, živjeli i sretni nam bili. Živjeli, živjeli i sretni nam bili. Ovdje smo na ploči napisali Harunu i Samedu sretan 3. rođendan. Može li jedan aplauz za Harunu i Sameda? Tako je. Sada vi zamislite neku ženu i uputite svijeće. Hajmo gas svijeće. Sretan rođendan Samede. I sretan rođendan Harune. Sada će vam vaši drugari čestitati rođendan, ali prije toga vaše tete su vam pripremile poklone. Poklone će vam uručiti vaša teta Dinka, jel može? Hoćemo poljubiti tu Dinku. Pa da se poljubiti, dođi da se poljubimo. Koliko je to tek Harune godine? 1, 2, 3. Pa ti si narastao veliki dječak. Narastiš još veći. Izvoli. Pa da poljubiš tete Sameda. Jer i tebi Samede 3 godine. Koliko da mi pokaži? 1, 2, 3. I ti si narastao veliki. Jedan obraz, drugi. Narasteš veliki. Izvoli. Pohvali mi što šta ćeš mi reći? Molim te. Hvala vam, drugari.